Gost Panorame na frekvenciji 93,2 MHz Miloš Stojadinović, administrator Facebook stranice U vremenu starog Kruševca. Miloše, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Za sve one naše sugrađane slušalce Radio Kruševca koji možda ni ne znaju da postoji Facebook stranica starog Kruševca, za početak, dakle, pitanja otkuda ideja da se postavi Facebook stranica? Od uvek me interesovala istorija Kruševca i u knjigama o Kruševcu često sam nalazio na fotografije starog Kruševca i otuda ideja da evo već spojim istoriju i fotografije na Facebooku. A možemo da kažemo kada je sve počelo, zapravo od kada postoji ova Facebook stranica? Sve je krenulo januara 2013. godine kada je ona i pokrenuta, da kažem. Negde u septembru sastavljen je tim od 30 mladih osoba u organizaciji idejnog kluba koji je počeo da radi na projektu Šerinarska i razglednica, čiji je cilj digitalizacija kulturnog nasleđa Kruševca. Tu je došlo do saradnje između idejnog kluba i mene kao administratora stranice U vremenu starog Kruševca. Možemo da spomenemo i taj podatak koliko je fotografija do sada prikupljeno? Verovali ili ne, zajedničkim radom sakupili smo do sada oko 1500 fotografija. I svakako je red da spomenemo i tim koji radi na ovoj Facebook stranici. Ko sve sarađuje zapravo? Tako je. Ono što je također važno za nas u ovom projektu su naši redovni saradnici, uključeni dr. Milutin Tasić, hirurg u penziji, kao i mladi arhitekta Milan Miletić. Dr. Tasić je jedan od najvećih kolekcionara starog Kruševca, fotografije starog Kruševca i jedan od najboljih poznavaca kruševačke istorije. On je obogatio sajt fotografijama i Facebook stranicu U vremenu starog Kruševca koja ima u svojoj kolekciji, kao i opis pomenutih fotografija. Mladi arhitekta Milan Miletić je prihvatio veliku obavezu i krenuo je na izradu 3D prikaza zgrada koje danas više ne postoje. Tu su zgrade hotela Pariz, Louvre, kafane Top, a u planu je da se do kraja godine uradi ceo potez oko spomenika. Ovaj poduhvat našeg mladog arhitekta je veoma zahtevan i radi se isključivo na osnovu uvida sa fotografije, jer planovi ovih zgrada ne postoje. Nakon toga u planu je da se uradi 3D šetnja kroz stari Kruševac. Sada čega ima osim fotografija? Šta se još može naći na Facebook stranici? Na sajtu i stranici osim fotografija nalaze se intervjui, zanimljivi intervjui sa starim Kruševljanima, kao što su dr. Arsić, arhitekta Predrag Vertovšek, profesor Milenti Đorđević. Zatim tu su tekstovi vezani za istoriju Kruševca, filmovi o Kruševcu, karte, rubrika Niste znali i tako dalje. Možemo da spomenemo koji je najstariji podatak, iz koje godine i o kakvom je dokumentu reč? Najstariji dokument na sajtu i Facebook stranici je regionalna karta Srbije, na kojoj je ucrtan Kruševac, autora Giacomo de Rossija, koja je rađena u Bakrorezu i to, verovali ili ne, 1689. godine. I sve se to može naći na Facebook stranici U vremenu starog Kruševca i na sajtu slikekruševca.com. Ima i zanimljivosti, spomenuo si. Tako. Ja bih voljela da nekoliko zanimljivosti izdvojimo za slušaoce Radio Kruševca. Recimo, šta to možda nismo znali? Evo ovako, da li ste znali da je Kruševac jedini grad koji ima pravo na korišćenje grba Hrebeljanovića kao zvaničnog grba grada? Po rečima poznatih srpskih heraldičara, Kruševac je jedini grad koji ima pravo na korišćenje grba Hrebeljanovića kao zvaničnog grba grada Kruševca. Onda, da li ste znali da je u Kruševcu do kraja Drugog svjetskog rata imao 4 apoteke i da su čak 3 nosile ime nekog sveca. U Kruševcu je prva apoteka otvorena 1868. godine i to je bila apoteka Dragoslava Kedrovića, koja je kasnije nosila naziv kod Svetog Jovana. Druga apoteka je bila apoteka Stanoja Tanackovića pod nazivom kod Svetog Nikole, a treća je bila apoteka Đorđa Petrovića pod nazivom kod Svetog Arhangela. Apoteka Krsten Novakovića je također postojala pre Drugog svjetskog rata, ali nije nosila naziv nijednog sveca.
Onda postoji još neka veza na zanimljivost. Da li znate koje objekte u Kruševcu je projektovao Nikola Pašić? Nikola Pašić, naš poznati državnik, arhitekta, premijer srpske vlade, boravio je svojevremeno u Kruševcu krajem 19. i početkom 20. veka. U to vreme uradio je projekte za zgradu Ilinkića, koja je trebalo da bude hotel. Međutim, u nju se uselio Dragoslav Kedrović, koji je držao apoteku kod Svetog Jovana, zatim zgradu hotela Nacional, koja je nakon izgradnje po Pašićevom projektu dobio naziv Hotel Beograd, kuću Čedomira Stojanovića, hirurga, koja se nalazi preko puta Stare pijace, kao i zgradu tada Đuniške, a danas Kauničke osnovne škole. I izdvojio bih zanimljivost, da li znate kada je u Kruševac ušao prvi voz? 14. jun 1909. godine po starom kalendaru za kruševački kraj je bio istorijski dan. Tog dana je pušten prvi voz na novoj železničkoj pruzi Stalać-Kruševac. I to nije sve, Miloše, je li tako? To je samo delić onoga što naši sugrađani mogu da pronađu na pomenutoj Facebook stranici. Koliko prijatelja do sada? Pa do sada je simbolično 2700. Ali broj raste, je li tako? Da, svakodnevno raste. Cilj nam je da svakodnevno i objavljujemo fotografije, jer na taj način veliki broj ljudi vidi skoro svaku fotografiju. Dobro, ukoliko neko želi da sarađuje, također se može vam se javiti preko Facebook stranice, tako, sa fotografijama, sa nekim podacima ili zanimljivim pričama o Starom Kruševcu. Tako. Poziv našim slušalcima, sugrađanima, dakle, ukoliko žele da saznaju nešto o gradu u kome žive, nešto što nisu možda znali, da posete Facebook stranicu ili sajt. Tako. Još jednom da spomenemo, dakle, Facebook stranicu u vremenu Starog Kruševca i sajt slikekruševca.com. Hvala, Miloše, puno što ste bili gost Panorame Radio Kruševca i što ste sa nama i našim slušalcima, zapravo i nama, podelili ovu zanimljivu priču. Hvala vam.